Haleluya. Amen. Ibyishimo byishimo umutima banize kumfasha kugira ngo mbashe kubijera kugira ngo tubane twese. Nyimere babwira no magambo mu ndirimbo. Uretse piano nta kibazo. Nari numvisha agiye gucuranga namubwiye ariko hari akandi kari kaje. Singira playlist jewe. Imfati hano niyo nza ndirimba. Ariko mucurange ifata clavier. Aje magatero kavuga ngo Torisiara kwiyakanye urahura bikumusaya natenda vuga Yesuwe wanje harahari Wanje harahari Torisiara Hallelujah. kwihakanye uburahura bikumusaya nanjye ndavuga Hallelujah. hari mivyicaro byiza mwami wanje nayanjye wicare muruhuke ndakwihaye Hallelujah. Musabwa karibu papa. Ngwino. Twari dukumburanye na musabwa. Twarabanye igihe kinini. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bariza umuntu kwegereye ngo se umutima wawe imiki. Niba utarimo Yesu urimiki. Niki kiri mu mutima wawe? Pentecost. Bwana sifiwe. Kandi niba uri hano ukaba utazi Yesu, ukaba utaramumenya, ngo ufitiye inkuru nziza, banguka vuba witinda umukiza tarava yo aguteye amaboko agukize kuri Vuga yuko
naje kuririmba nda kindi cyanzanye kandi Imana ibiduhe Yesu aracezesha amaraso iyo ikora igutu nimugoroba turaziririmba zose tubima hagira umuntu asomera murambabarira ndo nonde mukujana ibintu zose na Bibiliya niba mbanje kuba umuvuga butumwa simbiza ariko sinzi ko no bishobora abarombe ibice 5 umurongo wa mbere nubwo batuhasoma biraravuze ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera ngo dufite amahoro ku Mana mwami wacu kuko mwami wacu Yesu Kristo umuntu wese uri hano ndabizi ko afite amahoro ku Mana none duhimbaze ngo abafite amahoro ku Mana Bibiliya avuga ngo niba nta imitima yanyu bacera urubanza ngo muratinyuka ngira umuntu kwegereye ngo tinyuka twagiye yandi papa Imigambi yawe ni myiza kuri